bapak, Apolai, apolai, hai ibu bapak, apolai, apolai, jadi bangki, ibu bapak. apolai, apolai. Setengah 4. Waktunya sahur. Hai ibu bapak yang mentang-mentang Allah dah jadi bangki waktu basah. Hai ibu bapak yang mentang-mentang Allah dah jadi bangki waktu basah. Pak angin nasi, pak angin gulai lama dimakan ngem keluarga. Pak angin nasi, pak angin gulai lama dimakan ngem keluarga. Hai ibu bapak, Apolai, apolai, dah jadi bangki. Hai ibu bapak, apolai, apolai. dah jadi bangki. Waktu dah tahu, waktu dah tahu. Bulan Ramadan, bulan mulia, kita rakan awak puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, kita rakan awak puasa. Makin sahur ada tenaga sepagi kita. Makin sahur ada tenaga sepagi kita. Ibu bapak Apolai, apolai, jadi bangki. Ibu bapak apolai, apolai. jadi bangki waktu basah, waktu basah. Baik banyak pahala, banyak rahmat balik peganda. Baik banyak pahala, banyak rahmat balik peganda. Tak jadi bangki, hai tua muda masih mulai lama. Sadar tak rasa tak jadi bangki, hai tua muda masih mulai lama. Sadar tak rasa, hai ibu bapak, Apolai, apolai, jadi bangki. Ibu bapak apolai, apolai. jadi bangki waktu basah, waktu basah. Hai ibu bapak yang mentang lama dah jadi bangki waktu basah. Hai ibu bapak yang mentang-mentang lama dah jadi bangki waktu basah. Pak angin nasi, pak angin gulai lama dimakan ngem keluarga. Pak angin nasi, pak angin gulai lama dimakan ngem keluarga. Hai ibu bapak, apolai, apolai. Dah jadi bangki. Hai ibu bapak, apolai, apolai. Dah jadi bangki. Waktu dah tahu, waktu dah tahu. Bulan mulia mau kita rakan awal puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia mau kita rakan awal puasa. Makinlah sahur ada tenaga sepagi kita kue karajo. Makinlah sahur ada tenaga sepagi kita kue karajo. Hai ibu bapak, apolai, apolai. Dah jadi bangki.
hei ibu bapak apa dai dah jadi bangkit waktu dah tahu ibadah banyak pahala banyak rahmat balik pegang ibadah banyak pahala banyak rahmat balik pegang dah jadi bangkit hai tua muda nasi gulai lama sabar terasa dah jadi bangkit hai tua muda nasi gulai lama sabar terasa hai ibu bapak apa dai dah jadi bangkit hei ibu bapak apa dai dah jadi bangkit waktu dah sahur ibu bapak yang berdoa dah jadi bangkit waktu dasar hai ibu bapak yang berdoa dah jadi bangkit waktu dasar pengen nasi pengen gulai lama dimakan keluarga pengen nasi pengen gulai lama dimakan keluarga hai ibu bapak apa dai yang jadi bangkit hai ibu bapak apa dai jadi bangkit waktu basah dan Ramadan bulan mulia makin terangkan awak puasa bulan Ramadan bulan mulia makin terangkan awak puasa makinlah sahur ada tanda gosok bagi kita makinlah sahur ada tanda gosok bagi kita hai ibu bapak apa dai jadi bangkit hai ibu bapak apa dai jadi bangkit waktu basah badan banyak pahala banyak rahmat balik pegang ibadat banyak pahala banyak rahmat balik pegang dan jadi bangkit hai tua muda nasi gulai